Be, belang. Oh, Be. Amma bebe ro kana. Be. Ping! Ping! Kasang wak bedereng na meleh. Kecentar aki gelun. Ya mama ki repot. Engki mak. Ngapa kenapa kak? Lah. Putri lambar wede. Engki saya rampian kak. Do nak lupain kak kok ya. Kak doin nari ya le. Oh kak doi ki. Pakai edot je le. Doi. Lebih dibain hampian kak. Ngapa kenapa hampian? Alah le. Lah cik apa? Sang kalau tahu saya jampit. Salah colok. Aduh. Ano? Ngelakin rokok Surian aja. Nih kakak. Yang sosong lah kalah. Pas nih kakak. Balik. Yalah, bangkong ya. Oh engki kak. Ora, lapa sepole. Oh, my name Ella ko FK. Tak iya, tang hero ya pakai ngaberkai kenengat to. Pasti ngeleg, pakai ngarape. Lo ngeleg ada emak. Dia kena pondok mulai kapi. Lo mang lo tayo ada sinyal. Ada tahun jo. Apa po ya dicak tong do tong rumah seruat to? Tahu, kemarin lakar deh Lo kemarin aja. Kok berujung nih rokok? Di kono mana bendo? Oh, sana aneh anang. Siapa? Bayari na ruwe ya? Bisa bayari aja lo. Bener, cang. Aduh, putih semon tujong. Siti kan mole. Bener keng sing ngomong. Oh, deh. Apa monde ya, Cang? Yarat, tincang. Guntung kena aja. Ko biasa bayar apa? Pasti lo cengkeng. Pas enga apa ya Ratina? Penasaran engkau. Lereh mampu maburu akal. Kam acang, Nora ayo. kamma, Jutai. mbah, sangku kamang, truk kan itu cang. Lah, tama to rin na. He, rezekinya tanyan. Giờ nã cả này đừng kinh đi để phải trả được. Apa ruwe saya kocak putri? Ya lumayan. Turun kah melek. Bendang. Be, beli rokok. Rokok apa Cong? Rokok apa Cong? Putri, dan hil be, dan hil. Kangkong be. Yuk. Wah, jeling. Saya tempung apa? Ada apa kak? Angel lo arah pale. Lihat, diterima mesem. Aking terlalu kangkong. Balik. Yalah, bangkong ya. Oh engki kak. Ora, lapa sepole. Ada ngira-ngiran ke TV. Berpikiran siapa ya Depi? Punten bah. Gula terunya tanya bah.
Apa, Bi? Kak Doi ini kak lestari apa kalan kiba? Belajar kan tak gila, Bi. Harap menyata jadi kado ini. Pikir-pikir, eman putri mana kalau orang luar. Salah orang ngaratin, pelak, seakan nak pondukan. Lu. Ang kuliah kok. Tuh, Lek Putri kah? Kok terus dile? Rasana atire cilepan bisa ikepai. Mangkana kena celingan tuh. Apa boleh ngandi? Kepopulan nangko. Lari tulitan cari. Panggil Renore. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Saya Rene kaki. Boleh, aduh, Ina. Oh, hampean kika. Oleh kima tang nomor kak. Siya, Le, boleh tahu. Boleh apa kak hampean media phone? Engkau berdasarkan ngomong, Le. Serius engkau dia. Kika, kenapa? Tidak iya, Le. Engkau secekak atau dari bering rumah. Engkau orang masa terowongan dia Le. Maksudnya dia apa kak? Aduh, deh, Le. Ya langsung pe ya, Le. Ya. Engkau kena cek lo umpan engkau sih ngampet, Le. Engkau terus kena. Dak kima kika. Kula benekan senola. Cuman kula tak poron pacaran. Apa, Le? Mana bi ngaca komitmen atau aja ke perasaan. Kita apa-apa kak. Berarti ada kelem ya, Le. Ya. Engki kak. Alah seorang nongku, mau sedih engkau, Le. Bendang. Be. Beli apa Jong? Inje be lo le meleang. Kan nak laku apa mun tak boleh beli Jong? Anu be. Parlo ka Putri. Oh, ya lantai lu kayak kebala. Iya be. Beng, kue sare bareng holil. Beri apa mak? Tahu, kalau lain taren. Beri perlu apa kak? Anu le. Bede si kau ngomong ah. Oh, ngerang nengki kak kelencak. Oh iya le. Beri apa kak? Edan di pacar ya le. Punten kak. Tapi kula ampun komitmen kak, saling aja gak sarang kak doi. Hah? Apang? Ungguan ini le. Engki kak, boleh esto ke kak doi dan sebaliknya.